ngixolele Nkosi yami ungisindise ungiyise ekhaya ubonele wena Nkosi ngoba nguwe isibhebhelo sami impilo yami ikhona. Ake ngibingelele ke bazalwane egameni lika Jesu wethu waseNazaretha. Ngibingelele nje umuzi wakithi eZayoni, ngibingelele yonke iSouth Africa. Bazalwane nakulesi sikhathi sibonga uNkulunkulu ngemphefumulo asasinikeze yona. Bazalwane sisesikhathini esibi lapho khona sihlaselwe kakhulu izimo ezi-against i-life yethu bazalwane. Empilweni yethu sihlangabezene nakho konke, silahlekelwe izihlobo, salahlekelwa abangani, salahlekelwa ibo bonke abantu esibathandayo empilweni zethu, esibaziyo nesingabazi, abayiphathi yempilo yethu bazalwane. Kunomlayezo nje engifuna ukudlulisa, ngingakawudlulisi ke bazalwane lo mela phambi kwenu. Igama lami nguLucky ngwakaNdlovu, ngumntwana nje kaNkulunkulu ebandleni lakithi laseZayoni. Bazalwane, kubhlungu esibhekene nako kulesi sikhathi samanje. Even uhulumeni wethu udidekile kakhulu, uyazama la ezama khona ukusinikeza ama-instruction, kodwa kukhona into nje encane engifuna ukuyidlulisa bazalwane, engilanda eBhayibhelini ezwini likaNkulunkulu encwadini kaJohane uchapter 20 masibuku 18 no-19 bazalwane. Incwadi le uNkulunkulu asifundisa ngayo. Siyakhumbula phela bazalwane ukuthi ngalesi sikhathi lesi uJesu kade bembethelile, kwakunesixongololo esasikhona mhla kubanjwe uJesu. Emva kokuthi uJesu esusiwe ebantwini bazalwane, wahamba wayiswa ethuneni endaweni yabantu abafileyo, kanti uNkulunkulu necebo. Kwadaleka i-disorder bazalwane. Noma ulifunda kahle iBhayibheli lapha encwadini kaJohane uchapter 20, ngibheka uMaria ebuya nomlayezo kubafundi bakaJesu. Ngesikhathi ebuya nomlayezo kwaba khona i-disorder eyayikhona bazalwane. Makune disorder bazalwane, it was because wayengasekho uJesu eduze kwabantu noma empilweni zabantu. Babona sengazuthi impilo ayisekho ngempela ngaphandle kaJesu. Kwakune disorder ngenxa yokuthi uJesu wayengasekho eduze kwabo. But uMaria mangabe ebuya ethuneni ethi impela ngizoletha umlayezo ukuthi ngiyibonile inkosi futhi ingitshele lokho engithi angizonitshela khona. Ngaleso sikhathi kune disorder bazalwane, bedidekile ukuthi uMaria ukhuluma indaba ukuthi umbonile uJesu kanjani na. Wayesefika uJesu bazalwane, lithi iBhayibheli wabonakala sengaphakathi esethi ukuthula makube kini. Nansi into esenhlizweni yami namhlanje ekhuluma khona ngokuthula bazalwane. Kuyenzeka nje ukuthi uma uJesu engekho, leya nto eyayenzeka ngesikhathi uJesu engakafike bengaphakathi endlini abafundi bakaJesu, kwakune disorder. Isho ukuthini lento? Uma uJesu engekho kumuntu kuba ne disorder nengxokozelo ekhona. Kodwa ngesikhathi kungena uJesu ethi ukuthula, wayengeke alisho leli gama lingekho i-disorder, kodwa wafika negama elithi ukuthula bazalwane. Ngoba namanje kuyenzeka ezintweni ezikhona bazalwane, kungenzeka sibona sididekile kangaka kanti asinako ukuthula, kodwa makufika uJesu ezothi ukuthula makube kini, usuke esezoletha uorganize right empilweni zabantu, usezoletha ubumbano, lethi unite. Namanje bazalwane sengizokhuleka, ngifuna ukusho ukuthi ungabona isixongololo esikwenze noma ungabona izinto zingenzeke empilweni yakho, it is because kune disorder khona uJesu akekho. Kodwa uma sekufika uJesu, asibuyeleni siyokhumbula ukuthi uJesu ukhona. Uyena umuntu owaletha order phakathi esixongololweni bedidekile, waletha order wathi kube khona ukuthula. Wathi namanje bazalwane ngiyafisa ukuthi ngideliver lozi namanje ukuthi akube khona ukuthula ezweni lakithi eSouth Africa, kube khona ukuthula nakuwo bonke ama-leaders akhona emabandleni, ngisho phezulu kuhulumeni wethu osiphethe, akube khona ukuthula bazalwane. Ngifuna siye emkhulekweni. Uyazazi izinto ezikudidile empilweni yakho, it's just because akekho uJesu empilweni yakho. Kodwa mayisefikile ngifuna ukukukhumbuza ukuthi wafika kukhona i-disorder, wazothi ukuthula makube khona. Baba, egameni likaJesu namanje siyabonga Thixo Thengcwele ukuthi uyasikhumbula noma izimo zingekho kahle, kodwa uthe wena kukuhle noma kukubi asikudumise sikukhonze.
hambela kithi sonke abanye ngabanye lapho belele khona ezibhedlela nabanye abasakhona sikhulekela ubuholi bethu sikhulekela iSouth Africa yonke sithi ukuthula makube khona kithi sonke ngegama lika Jesu. Ngithobe Baba, ngithobe Nkosi isebenze ngiyabingelela abazalwane bonke emakhaya, ngiyabingelela umhlaba wonke, iSouth Africa yonke egameni elihle nelomfelo wami uJesu Kristu. Bazalwane, ngizokhuluma nje namhlanje ngiwumama, ngizokhuluma ngezwi la esilithola kuSamuel wesibili ichapter kungeka 21, noma ngeke ngifunde kodwa ngizokhuluma la lithi likhuluma ngendlala yeminyaka emithathu la elithi izwi leBhayibheli kwathi uDavid esathathile ubukhosi kodwa kwaba nendlala yeminyaka emithathu. Ngibheka indlala ukuthi into esensitive la abantu bonke umuntu mayifikwa isikhathi sendlala kodwa omunye uba nolaka, omunye alahlekelwe yithemba, omunye enza izinto ezingafanelekile kodwa kwathi ngalesi sikhathi kubonakala kuba nesikhathi sendlala, abantu befikakala ukuthi baficwe isikhathi esimbi kodwa kuthiwa ngaleso sikhathi yinye into eyafunakala noma uDavid ayenza ngalesi sikhathi kunesimo sendlala. uDavid into ayenza wafuna nje kuphela ubuso bukaJehova. Ngizothi South Africa sekunjengoba kunjena, isimo sonke sesiguqukile, angathi izimo zithanda ungahambi ngendlela, abantu bephelelwe imisebenzi. Singabe sifuna nje ubuso bukaJehova. Zike zathi iChronicle mayikhuluma zathi izwi likaJehova lathi bazithoba abantu bami nababizwa ngegama lami. Uthi uJehova ngiyakuzwa ngisezulwini abese ngithethelela isono sabo. Kunye kufunakala sikwenze ukubuyela kuJehova, sibuyisele kuyena, sifuna ubuso bukaJehova, sithobe kuye. uJehova uzozwa icelo zethu zonke, zizophendula uJehova, aziyuphendula umuntu wasemhlabeni. Umuntu wasemhlabeni akasoze asiza kodwa munye umlamleli ubaba uNkulunkulu uqobo lwakhe. Entweni zonke ngizothi abantu bami abazithobe ababizwa ngegama likaJehova bekudinga manje kulesi simo sibonile kubhedukile kwazi kwathi ishinqe zenkosi nazo zadab kwangathi ziyamphika uThixo nezingcekazi abanye balahla ikhali zakhe. Ngizothi umhlabeleli uzungayilahla ikhali zakho kodwa ukuthi ekufeni kuqeda umsebenzi wethu sekufike lezi ikhathi efana nalezi. Uthola bonke abantu umuntu esenza nento ebekade ingafanelekanga, umuntu engathi uyamphika uThixo udela uba uNkulunkulu. Asibuyeleni kuJehova, uyena ozoba nempendulo. Asibuyeleni kuJehova, sifuna ubuso bakhe. uJehova uzozwa esezulwini abeselungisa konke okusemhlabeni, emhlabeni konke bese kuyalunga. Ngicela siye emkhulekweni. Baba wethu onamandla, nonguyise wenkosi yethu uJesu Kristu, nasemini uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ungumdala weinsungu, ungumenzi wezinto zonke. Baba kukho kwenzeka ngaphandle kwakho. Baba simemezela igama ekhona amagama onke kodwa baba simemeza wena. Emini sizothi nguThixo baba onamandla wonke, sizothi yehla moyo ingcwele bese usindisa iAfrika baba onamandla wonke. Amen. Efana nalezi sizothi yehla simema umoya ingcwele manje ozolungisa kukhona konke ukuthi kube uwo ozolungisa neziphithiphithi nakho konke corruption nakho konke. Sizothi yehla moya ingcwele sindisa iSouth Africa. Abanye bahleli manje sekuhambile imndeni yabo, siyabakhulekela omama zake zaphuma inkomazi ngelinye ilanga zaboshelwa kodwa zabonakala kuyize iqonda kahle indlela, zaphuma zashiya amathole encela kodwa zaqonda endleleni. Ngizothi namanje komama nabahlele emacansini, ngizothi asibuyeleni kuJehova. Noma ngabe sishayekile sadwengula kodwa asibuyeleni kuJehova, uyena ozolungisa konke abese sifuna ubuso bakhe. uJehova uyena oyimpendulo yakho konke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen.
buhlungu empilweni kuthula kwabangcwele lili bazalwane benkosi uJesu Kristu phansi kwebandla laseJericho kwiumbrella kahlangana Zayoni. Cha abangcwele nathi sibuka isimo lesikhona emhlabeni, lizwe liyanyakaza, abantu bayalimala, kunabantu abahleli komatrasi namhlanje kulayithwe emakhandlela, abantwana nabantu abadala nabogogo nabantu abasha balele phansi, abanye bazongcwaba. Awu bekunene nathi sithi cha singemaJericho egameni la Jesu Kristu asikhulume ukuthi bekunene ukuthula kubalulekile, asibeni nokuthula ngaphakathi enhlizweni zethu ngoba yonke into iqala kuwena ngaphakathi. Asibeni nokuthula enhlizweni zethu, sibe nekuthula emndenini, sikhethe ukuthula ngaphakathi, sikhulekela ukuthula bekunene ngoba singemaJericho sihlala sishumayela ukuthula, sishumayela uxolo, sishumayela yonke into, sibambelele nje uNkulunkulu, sithembele uNkulunkulu, sikhuleke, sisizane, silekelelane. Ngikhulekela kakhulu ubuntu, akubuye ubuntu phakathi kwabantu ngoba noma sisenkonzweni noma ukiphi inkolo, kodwa inkolo seyikhona, ubuntu bubalulekile. Noma usemaqembini ayinhlobonhlobo, kodwa ubuntu bubalulekile ngoba uNkulunkulu akasebenzi ngebandla, akasebenzi ngani, uNkulunkulu usebenza ngobuntu obungaphakathi kwena. Ukukholwa kunye, ubuntu obungaphakathi bokwazi ukuthi omunye umuntu ubalulekile, omunye umuntu uyamdinga, omunye umuntu usizo kwena, awunakuphila wedwa. Okunye izinto ezisakhele, uphahla ohleli phansi kwalo lubalulekile, awukwazi ukushisa uphahla. Izinto zonke ezikhona zibalulekile emhlabeni. Kubalulekile ukuthi uvikele i-environment okuyona, vikela into ophila ngayo emhlabeni ngoba asinakuphila ngaphandle kwezitolo, asinakuphila ngaphandle kwazo zonke izinto. Asikhulekeni sibuyisane, sikwenze kubaluleke. Impilo imayilana nako konke onakho, impilo imayilana nendlela ophila ngayo. Siyakhuleka ke bekunene sibeke nathi uNkulunkulu, ithemba lethu linye likuNkulunkulu. uNkulunkulu yena ophethe konke bekunene bakaNkulunkulu egameni kaJesu Kristu. Sizokhuleka sibhekise kuNkulunkulu okuyena mdali wezulu lomhlaba. Siyakhuleka uNkulunkulu longcwele, uNkulunkulu wawokhokho nabokhokhokazi, Kristu ndodana kaDavide leyazalwa ngomoya longcwele. Sithi yehlele esizweni sonke, sibeka umkhuleko nathi simaJericho phasi kwale ndawo, sithi dingilozi tonke nemoya kaNkulunkulu mawehlele etulu kwesife. Siyakhuleka sibiza amagumbomane omhlaba, dithunywa tonke neingilozi, sithi mazehle kube kukhaya kube kuphila. Sikhulekela abalele, sikhulekela abafileyo, sikhulekela abagulayo, sikhulekela abasedibhedlela, sikhulekela nasebajele abasetshenziswe imoya lemibi engene kubo bathola bengena enzaweni lengafanele. Sikhulekela imindeni, sithi uNkulunkulu onamandla ngena ngaphakathi emoyeni yabo, ungenethi inhlitikweni tabo, beke amandla kaMongcwele, kwehla ukuthula. Sikhulekela ukuthula kuleli live lomhlaba. Siyakhuleka sithi uNkulunkulu wethu oyingcwele, babona amandla wonke. Siyakhulekela nesive, sikhulekela isizwe samaZulu, sikhulekela izizwe zonke zihlangane zibe munye. Sikhulekela iSouth Africa, sithi wonke ama-Afrika awube nokuthula. Sikhulekela isizwe sonke, sikhulekela nohulumeni ophethe lelizwe. Sithi uNkulunkulu akehlele etulu kwakhe, angene enhlizweni zabantu bonke abahola isizwe. Sithi babona amandla wonke, nathi sibeka induku phezu kwakho, sibeka ithemba lethu kuwe mdali wethu. Ngaphandle kwakho asilutho, wena owumqali, wena umphelelisi, u-alpha u-omega. Sithi uNkulunkulu wethu iba nathi, beka isive sonke phambi kwakho, wena waziyo Jehova, wena futhi ozosikhulula egameni likaJesu Kristu inkosi yethu wafa wavuka manje naphakade. Amen. sekwanele